aslında iktibor bilen karasağız dramatur heykel. Şunday bik kişli var tarihi kıssa. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin köp kine okuşçuları bula. Evet bik köp. Anın 100 mindən artık okuşçusu bulgan dep keleyinde. Alar arasında türlü millet kişileri bulgan. Şol kişiler arasında bulgan Türk tilini bilgen kişiler, Türkiye tillerini bilgen. Şuşa Peygamberimiz eş okuşsun, şu jivere dip eytiler Bulgarlarga, mında dünyakka taba, yalar kileler şuşunda indi Bulgarının şuşa jirine kileler dip eytiler indi bir rivayette. O vakitte Aydar Han isimli bir han bula, patşa. Ol nişli bularni qabul etayinde, Allah şu şehirde yaşay başlaylar, hem kişilerini davalap buluşalar indi. Şu paralelni İslam dininin öğretilerini anlatalar. Şu vakitte hanның kızı avırıp gitti. Tuybike isimli bir kız bula. Hem bir nidi bir tane davalıyı almay, tirilte almay. Şundan indi han işte bala bu kişiler indi şit ilden kilgen kişiler davalı seletine yedip onları şakırtıp gitire. İşte benim kızımla davalasa yedi binde. Nesleteli şunu bir an getirdiler. Ayetler bizge bir ayıp gerek mi? Eğer İslam dinini kabul etsen, tege Allah yoluna bassan, biz şundan da kanaat bizge neslet ağanıydı. Bizim bütün maksatımız şu dinge hizmet için kildik dibinde Allah kilgenlerinde. Han ayta rizade aydagız devalağız deyinde. Peygamberimiz onların birisine birgen bola şalma, birisine birgen bola nerse kılıç tügel. Tayak. Tayak. Bütün peygamberlerin simvolu tayak. Allah varsa tayak bilen gelgen. İş olarak birgen kalem. Yani her işine iştirley birgen bulgan. Buların işlerinde birisi şunun şalması kiyip namaz okuy. 2 rekat hacet namazı gibi atalan intelekler tilav. İkincisi tışıp şuşa tayağın o vakitini dekabr ayı bula. İden asına tışıp jirge şuşa tayakны suğa, şu tayaktan Xudayның rahmeti bilen kayın yapraklarından şöyle butaklar ayrılıp çıkayındı. Bunlar şunu kesip alıp bireler hanımga, eyteler meni hizmetçilerimizge biririz. Kızıgızını şu sibirki bilen muşağa alıp barıp yuğuz dibinde, şabandırırız dip. Şulaydı bak giteler. Allah rahmeti bilen kız tirilip koyta. Avruundan kıtıla. Şulay ettirip şu tirile hem han indi İslam dinini kabul ete. 2 sahabesi kitip bara. Bir sahabat Zübeyir ibn Jağ'da Bulgarda 25 yıl yaşayıp şu kızga Tuybike'ye ilenip Aturgımır kişirip İslam'ını taratıp şu manaranın hani tiki yağında, on yağında vafat bulgan kumilgen deyip kileyindi. Yani şu an kurayını bizim babaylar şunda kilip gel okuganlar, tilekler tilegenler. Şu an kura bu uğrun İngilizce şunda mesle sila, en kişili energiyalar, ferişteler bulgan jirinde. Şunda kızıklı kıssaydı. Anasın bu hakta yazılayını Tavarihi Bulgariya kitabında Müslümin'in anarsın tamam bir neçe tarihçinin de kitaplarında kile bu kıssayında. Anarsın bu kursette bu kıssayında bizim babaylarının bir bırıngı şırdanuk İslam'ını bilen tanış buluğuna. Bilgili bu tege lokalde bir kabilenin hanıgını aşıla kabul etkeniydi. Anda bir köp bulgan kabileler. Eliminde kilip gitmeyen kabilelerde bulgan bu jirlerge, kaya yaşayıp yatkanlar alalar, kübülüşçalar yaşayıp yatkan Kara Dengiz boyunda, Azov boyunda kübülüşçü. Anda bir ilişkine kabileler bulan. Şuna göre anasın kalgan tigi başta Azov boyunda yaşayan Bulgarlar, tübülüşünde İslam'ını kabul etkenler Kafkaz'da, Dagestan'da тоже bütün İslam dini tarala başlıysa haberler kile, Harazlar devletinde уже İslam taralıp, Ужымында көшіп келген Bulgarlar, алар уже тулысынша мұсылман болады. Егер де соңғы келген кабилелер, алар бит алган мында 12-13 шагым килә. Вот шулай итеп, ислам киң таралып китә инде. Менә шуңа да инде без горурланып әйтә алабыз, что безнең татар милләте бик борынгы милләт һәм ислам дине белән узак заманнардан бирле яши торган милләт. Безнең халык исламны үз теләге белән үзе алган. Түгел теге мисал өчен Дагестан халкына бит кылыч белән килгәннәр, аларны исламны аңлатканнар, теге кирмәсәгез сезне менә кыш барында укытып инде. Allah kabul etken şulay. Ну яшәп калган шул динде. Безнең халык инде үзе теләп алган. Даже менә символикасында кара, бу мирный әйберләр барса да куллана торган. Шуңа күрә шуңа да инде безнең милләт даже диннән тыярга тырышсалар да, нишләткәндә халкыбыз şu kundur vaqtında şul dinni ныклап тотып, тагын да ныграк тотып тырышып яшәгән инде. Шуңа күрә бер дә аның ни өчен шулай торып яшәгән? Чөнки файдасы бар. Диннең шул кадәр
zor gıylem içinde anın, hikmetler bir köp dininin. O kişini jingileyte tırmışın, bəxitlere gite. Sen moş dinsiz yaşarga, şulay uktuğu ömürün müte. Sen mümkün din bilen yaşarga. Senin ilgir barasın, namazın da okurga, duaların da kılarga, turmuşun da barga, içmişsin de, tatmışsın da, akşam da köbürek jeyla, iyi turmuşun da jingilrek bara, namnoga. То есть КПД яхшырак бара. И синең тормыш сценарийсында һәрбер кешегә бирелгән язмыш, и шул язмышның 50% язылган, 50% бездән тора. И шуңа бәйле дә 100 төрле варианты бар тормышның, 100 төрле вариант. Син ислам белән яши башласаң, синең более лучший вариант судьбы складывается аннары. Аңлашыламы? Более яхшырак событиялар уже тормышта килеп чыга. Син вибрацияны үзгәртәсең. Аллага якын булган саен синең хәлләрең тагын да яхшырак җиңеләя тормышың. Борчуларың кими төшә. Ул сиңа ниле килгән анда сынаулар, сине җиңелгә үткәреп җибәрәсең уже. Менә шуңа ислам бик кыйммәтле булган, и борынгы чордан килгән, и безнең бабайлар аны үзләре кабул итеп, үзләре тотып, шуның белән гомер буе бәхетле яшәгән. Совет чорында гына динне бик тыйырга тырышканнар инде билгеле 70 ел içinde. Аңа да карамастан шул гырыф гадәтләргә кергәнгә күрә, ислам дине барбыр безнең милләттә сокланган. Biz barı teге gırıp adetlerge beylanı tutabız, tırışabız, Allah'a sırrıyız. Kimdir yine namazlarını da okey. Barı şu Allah'a yakın bulurga tırışı bizim millet yaşıyor indi. Allah bilse, mümkün de 15% indi milleti bizim bulusinçe din tutup yaşaya tırışa indi. Kalganları da kütünlep şu yolga basıp geleyindi. Hatta jitekçilerimiz уже bastı. Уже Şaymiyev kolun kütermeyi, уже kolun küterip, уже gayitlerde, ama da Bulgarda namazlar okey. Rüstem Minihanovic namazga bastı indi, бигрәк тә улы вафат булгач, мәчетләр салдырып, нитеп уже башка юлы юганың, теге тормышның авырлыкларын син Алладан башка бер кем сиңа булыша алмый. Шул юлга басып китеп ул тынычланды, нитте, Алланың кеше бу дип, Алла бирде баланы, Алла алды, Алла тырышабыз дип, Алга таба шулай дәвам итә. Шуңа күрә бу мисал инде безнең өчен гыйбрәтләр